وەکۆکە تۆڕا ماسیە مەتتا 13 دیسە سەروەریە عەزمانان مینا تۆڕا دنابە بحرێتە هاتیە ئاوێتن گۆ بە هەر جەلەبی ماسی دکەبنێ لێگاوا گۆ توڕ تشت بێ کاشی قەراغێ دکن ورودنن و ماسیێ قەنج دڤەقەتێنن و تاوێژن قابان لێبەلێ یەن خەراب ژی تاوێژنە دەرڤە وێ داویە وێ دنیایژی وسا بێ وێ ملیاکەت وەرن خەراباش قەنجا ڤەقەتێنن و باوێژن ئاگرێ تفکێ لوێ دەرێ وێ ببێ گری و قرچێنیا دنانە عیسا ژوانرە گوت ماوە ئەف هەموو تشت فامکردن وانژیش عیسارە گوت ئەرێ خودان وی ژوارە گوت ji bo naweyekê her qanûnzanekî got ji bo serweriya ezmanan hîn bûya mîna xwediyê malê ye û ew ji xisina xwe tiştên kevin û nû derdixe wisa bû got gava Îsa wekokan qedandin û ji wê derê çû û gava ew hate welatê xwe di kenîşta wan de ji wan re dahînkirin wisa bû ew ecêb man û gotin ما ev zanyariyên vî zilamî û ev karên wî qudret ji ku derê ne ma ev nela wê xêra da navê diya wî Meryem e Aqub û Siv û Şîmon û Cihuda ne birayê wî ne ma hemû xuşkên wî ne li cem me ne niha ev hemû tiştên wî mirovî ji ku derê ne û ew jî wî dilpakî bûn lêbelê ئیسا ژوارە گوت پایغەمبەرێک ji bajarê xwe û ji mala xwe pêve li tu cihê dîn ne bêqedir e û ji bo naweyekê ew bêbawerî bûn û îsa li wê derê zêde mucîzatan çê nekir. Pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz xuşk û birayên hêja.